Jadi duit awak kau sama je orang bertanak. Ibu walaupun lah je rice cooker bertanak, lebih pandai je bertanak je tungku. Lain. Bahan bakarnya kayu. Orang dahulu kelupak pisang. Hebat lah nyo pada awak. Tak jarang tungku batu tiga bersilang kayu di bawahnya, kayunya kelupak pisang. Kelupak pisang kau beraya tak? Api duit api ni. Ya kan? Dek santiang orang bertanak, kambang bunga limau, nasi je sambal lado je ikan babaka, lama makan. Tapi kalau nak pandai kita bertanak, talambek mengadang lambiak mata, surui ke barihnya tak nama. Dikatuan lontong alun jadi, dikatuan nasi lalu ya. Macam itu je duit lah. Tak perlu menyasar kalau malaikat maut lah menyasai diri kini. Waktu kita yang sekarang, yang lalu tak bisa dikejar lagi. Yang datang di dalam ilmu Allah.